Mumemerekia wa Kameme FM na uria nowe muthuri wa Nyox ni atuthurite ndereti hiyo thutha wa kuuga gubanga uciari gubatie gutigirwo arume handu ha atumia. Katta arauga ni raithi gucomora rithathi mĩcinga-inĩ handu ha gutinda ukiratha handu hari na bulletproof atumia aingi mamunyitite mbaru muno. Akorirwo akiandika thiini wa mutambo wake wa Facebook Katta akauga birth control pills should probably be made for men. It make more sense to unload a gun than to shoot a bulletproof vest na ni ciitu mbaba. Akenya mwena comment section makorirwo magithi mwena uri mako magitugiria kaundu gaka Katta na Esther Mwangi akauga hapo sawa na Suzy Mary akauga ucio ni undu mwega fiu na Agnes Kamau hapo sasa na Jeziri Kuuga akauga Katta ni hakorwo riu na Sherezen Shells akauga mĩcinga icomoro kwani iko nini na Grace Karaja akauga kabisa. Gukuri kwa bwangi wa Mohoro ngakorwo ngikuheana gitio kinene ukorwo subscribe thini wa YouTube channel ino.